Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba Melikisedeki uvugwa muri Bibiliya, ariko abantu batajya basobanukirwa Melikisedeki ninde, yari inde. Melikisedeki umwami w'ubutungane. Melikisedeki ni umwami w'ubutungane, ariko Bibiliya itubwira ko yari umwami wa Salem. Salem ariyo yaje kuba muri Yerusalemu y'ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo niba ari umwami wa Yerusalemu akaba umwami w'ubutungane, uwo ninde? Twamwita ko ari nka Kristo. Turebe rero Bibiliya itubwira iki kuri Melikisedeki. Nk'ibyo nabashije kubona mu Aheburayo 7:14 kugeza kuri 17. Tuzi neza ko umwami wacu n'umukiza wacu yavuye mu bwoko bwa Yuda. Ubwoko Moses atagize avuga na rimwe ko buzavamo abatambyi. Ni ukuri, kandi n'uko niko kimeze, ni ukuri. Ariko niharamuka haje undi mwigisha, undi mutambyi umeze nka Melikisedeki, akaba yarabaye ubwo kubera atari kubera amategeko abisabwa, ahubwo kubera uko ameze, agendera mu kuri, akoresha ukuri mu buzima bwe, uwo muntu bigaragara ko umutima we ugaragaza uko Imana iteye mu buryo bworoshye, kandi bikumvikana uko urukundo rw'Imana ku bantu no ku byaremye bimeze. Ni ukuvuga ngo urebye uwo Melikisedeki ukamwitegereza, bigomba kukwereka urukundo Imana ifitiye abantu, bikakwereka kuba umunyakuri, ukagerageza gukoresha ukuri mu buzima bwawe kugira ngo uyicyubere Imana, wibuka uko Imana yaremye abantu ugendeye ku rukundo rw'ibyo yaremye. Uwo muntu rero uteye gutyo niwe twagiranye nka Melikisedeki. Tuzi ko nta benshi babayeho, Imana irabiduha, ikaduha ubwenge kugira ngo tubashe kugera kuri urwo rwego, ariko umubiri ukanga ukatunanira. Niyo mpamvu Kristo yavuze ati, ndagiye, ibyo nakoze mushobora gukora ibirenzeho. Ibyo ntabwo tubyumva kubera ko twibereye mu isi turareka igatwarwa n'umubiri, tukavuga gusa, ariko Imana iramutse izi ikatugerageza, urubanza cyangwa ikizami cyatsinda bake. Reka turebe rero. Nafashe Igiheburayo mbihindura mu Giheburayo, ndavuga nti reka ndebe icyo Melikisedeki avuga. Ariko mbere yo kujyayo, aho ngaho nanone turaye tuvuga ati, Bibiliya iravuga ati, byemezwa ko uwo nguwo azaba ari we mutambyi mukuru igihe cyose, tugendeye ku rwego rwa Melikisedeki. Uwo muntu utarabaye mu Balewi, uzi ko Abalewi nibo bavagamo abatambyi, ntabwo ubwoko bwa Yuda bwavagamo abatambyi. Ariko Kristo yavuye mu bwoko bwa Yuda, bivuze ngo we yaje yihariye, ni Imana yamuduhaye, aturuka mu bwoko bwa Yuda, aba umwihariko kugira ngo twese tumwigireho, tumuboneho isomo. Ariko nkuko namaze kubivuga, biranga bikatunanira kubera umubiri. Hano dufite Mem, Lamed, Haf, Yod, Tsadi, Dalet na Kuf. Mem ni amazi, ariko amazi mu buryo bwa Bibiliya ni nk'abantu. Lamed umumeko w'umutima, umutima wawe uko uteye, niba ufite mu rukundo cyangwa ufite mu rukundo. Haf iremwa, twibuka iremwa gute? Twibuka isabato. Tsadik kuzura umwuka n'usabane. Dalet kwicisha bugufi. Kaf uko umwuka w'Imana ukuzamo kugira ngo ugire ubugingo. Ni ukuvuga ngo iyo uremwe Melikisedeki, kuba nka Melikisedeki, ni ukuvuga ngo uba nka Melikisedeki ubwo Imana ikohereza nk'umwuka mu mubiri, ukavuka nyine, ariko ufite gahunda yo kwicisha bugufi kugira ngo ugire usabane n'Imana, cyane cyane wibuka umunsi wayo n'ibyo yaremye, ukoresha isabato, ukabishyira mu mutima wawe. Umutima wawe ukuzura urukundo ushyira mu bantu. Ni gute rero uba nka Melikisedeki? Ni ukuvuga ngo kugira ngo tube nka Melikisedeki, ni ukwibuka yuko
turemwa Imana itwohereza mu mubiri nk'umwuka. Gahunda yacu ni ukwicisha bugufi, tukagira ubusabane n'Imana, twibuka iremwa nuko Imana yaremye ibintu dukoresha isabato, umutima wacu kuzuramo urukundo, urwo rukundo tukarusakaza mu bantu. Nuko nguko uba nka Melikisedeki, wigisha abantu iby'Imana. Kuko Melikisedeki ameze nk'umuntu w'umwigisha wigisha Imana abantu akoresheje ku buntu Imana yamugiriye, cyane cyane nk'uko Imana yiyeretse. Gerageza rero umenye Imana, uyimenyesha abandi urukundo rwayo n'ibyo yaremye byose, biciye mu kwicisha bugufi, ukaba umukozi w'Imana ukunda abantu bayo, uwigisha ijambo ry'Imana nk'uko bikwiye, kuko ariyo gahunda dufite muri ino si. Aho ngaho niho uzaneshereza isi n'umubiri, kugira ngo ube nka Melikisedeki uvugwa muri Bibiliya. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.